Goeiemôre, liewe gemeente. Wonderlik om tyd met julle te spandeer online vandag, waar ons weet soveel mense is by die see, ontspan by die see, ander is nog werksaam op die plase en in hulle besighede. Maar wat 'n voorreg het ons om vanoggend rondom die woord van God tyd te kan spandeer. Jy mag, soos ek tereg gesê het, by die see wees, jy mag in jou sitkamer sit, jy mag dalk in jou motor sit en na hierdie boodskap luister, maar ek bid dat hierdie boodskap jou gees en jou hart sal raak. En soos wat hulle oor gehoorsaamheid gepreek het verlede Sondag, is my gebed dat ons dit wat ons hoor sal toepas in ons lewe en in gehoorsaamheid tot God wandel en leef. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid saam. Vader, ek wil vir U dankie sê vir die voorreg wat ons het vanoggend. Hier waar ons aan die einde van 'n jaar staan, 2025. Die voorreg wat ons het om rondom U woord tyd te kan spandeer. En Here, ek bid dat soos wat ons tyd in U woord gaan spandeer vanoggend, bid ek dat U openbaring sal bring vanuit U woord aan ons. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ons kan werklik met dankbaarheid sê en dat die Here vir ons goed was in 2025, dat hy met ons was in 2025, hier waar ons amper aan die einde van die jaar kom. Dankbaarheid is nie net 'n mooi of 'n goeie reaksie of sê woord nie, maar 'n geestelike houding. Dit is 'n posisie wat God se hand in elke seisoen erken. So ons erken in God se hand in elke seisoen, in die goeie, in die uitdagende, in die moeilike, erken ons sy hand en dat hy ons deurgedra het. Ons dank die Here nie net vir die bestemming nie, maar vir die prosesse waardeur hy ons geneem het gedurende hierdie jaar. Ons het sy teenwoordigheid en sy nabyheid in die hoogtes en in die laagtepunte van hierdie jaar beleef. Dankbaarheid vir ons as gelowiges is om te sê, Here, ek het U hand gesien in elke seisoen van hierdie jaar. Selfs al het ek nie alles verstaan nie, want soms verstaan ons nie dit wat ons deurmaak nie. Soms verstaan ons nie die seisoen wat ons deurgaan nie, maar in dit is God daar. Gratitude brings us to a place where we can set our eyes for that what is to come in the new year 2026. So we look back and we are say with thanksgiving, thank you Lord for the year past, but we also look ahead with gratitude for that what is to come. Vir my persoonlik, wanneer ons hierdie tyd beleef waar ons aan die einde van 'n jaar kom, is dit vir my altyd belangrik om die Here se wil te soek vir die volgende jaar. Wat is U wil vir my vir die volgende jaar? Wat is U hart vir my vir die volgende jaar? En vir my en vir jou moet dit belangrik wees om altyd in die wil van die Here te wandel. Want ons mag soms dink, dit gaan maar dieselfde wees, maar daar's altyd veranderlikes. Een jaar is nooit dieselfde as die volgende jaar nie. En ons moet onsself voorberei en onsself inrig vir die jaar wat kom. Die jaar wat voor ons lê uitgestrek, afwagtend vir my en vir jou. Die jaar is alreeds daar, afwagtend vir ons. Die jaar met al sy mooi. Die jaar wat huidiglik onbekend is vir ons, lê voor ons. Waar ons nou net die herdenking van Christus beleef het reg oor die wêreld, kan ons vorentoe kyk en sê, hy is vir ons in hierdie onbekende jaar wat voor lê. Die nuwe jaar met sy eie uitdagings. Die jaar vir my en jou, om te mag deel in geleenthede en om die geleenthede aan te gryp. Dit aan te gryp met alles in ons. Ons lees in Galasiërs oor geleenthede. En dit is baie interessant wat hierdie skrif vir elkeen van ons sê. Kom ons lees gou hierdie gedeelte in Galasiërs 6 vers 10. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen,
maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Now, I want to read this scripture also in English, because this is an important scripture for us as believers. So then, while we as individual believers have the opportunity, let us do good to all people, not only being helpful, but also doing that which promotes their spiritual well-being, and especially be a blessing to those of the household of faith, born again believers. As Paul says in this scripture, we have the opportunity to do good to all people. Not just to be helpful to all people, but looking at their spiritual well-being. Now, first of all, we need to look at our own spiritual well-being. We need to spend time in the Word. We need to spend time in prayer. But also look at the spiritual well-being of those around us. You have the opportunity to actually be involved in the life of another person, helping that person with his spiritual walk, to take risks where we previously were afraid to take risks. We need to take risks by maybe having the conversations that you've been avoiding with someone or some people. The apology you might have been delayed to someone. We have the opportunity to make a difference in someone's life. What a privilege. And you've got that opportunity right now. Even where you are now. Maybe at your house, maybe on holiday, maybe in work. You have the opportunity to make a difference in someone's life where you are now. When we look at the world says work harder, work more, achieve better. That is what the world asks from us. When we look at scripture, we hear the words of Jesus, and he speaks it and says it so beautifully to us. In John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me, I in him bear much fruit. For otherwise, apart from me, that is cut off from vital union with me, you can do nothing. Wow. So if we are cut off of the vine, Jesus Christ, we can't do anything. A new year, not to just achieve, but a year to abide in Christ. And as we abide in him, we have the opportunity to achieve things for him. As ons na die wêreld kyk, besef ons dat dit baie besig is. Veral nou in hierdie seisoen waarin ons nou is, die wêreld nou is, kan ons sien, baie besig. Mense is aan die gang, besighede is aan die gang. Die wêreld skree heiliglik, doen meer, werk harder, doen dinge vinniger, vroeër oop, later oop. Doen meer. Dalk om meer geld te maak, of meer te doen om ander mense tevrede te stel. Dit is wat die wêreld vir ons sê. Dit op sigself is nie verkeerd nie. Dis nie altyd verkeerd nie, maar dit moet nie ons alles wees nie. Dit moet nie ons hooffokus wees nie. Jesus sê, bly in my, bly naby my, spandeer tyd in my teenwoordigheid. Laat my woorde in jou lewe, veral in hierdie einde van die jaar waar ons nou is. Wanneer ons besig is om te ontspan, wanneer ons besig is met vakansie, dan is ons baie keer geneig om 'n bietjie die woord eenkant toe te skuif, om ons stilte tyd eenkant toe te skuif, maar dis nou tyd om by die Here te hoor, Here, wat is u wil vir die volgende jaar? Wat sê u vir my vir die volgende jaar? Wanneer ons na 'n tak of 'n loot van 'n wingerdstok kyk, sien ons dat die loot verbind is tot die wingerdstok. Hy's geheg aan die wingerdstok.
En die lood vind dit nie moeilik om druiwe te produseer nie. Hy gaan nie op 'n kursus om eers te leer, hoe moet ek 'n druifkorrel produseer nie. Nee, hy weet, want hy's geanker in die wingerdstok. Dit bly eenvoudig vas aan die wingerdstok en die lewe van die wingerdstok vloei daardeur en druiwe word geproduseer. Vrug kom na vore. Dit is 'n natuurlike proses. So dit vind natuurlik plaas. And our spiritual life is the same. We do not need to try to produce fruit. As we are connected, as we are attached to the vine, Jesus Christ, we will produce fruit. By abiding in Jesus during 2026, we will bear much fruit. That fruit will remain for eternity. It's not just for a certain period or a certain time, but it remains until eternity. In John 15 verse 11 we read, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." Ek wil dit in die Afrikaans ook lees vir ons. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Sjoe, as ons geanker is, as ons verbind bly tot Jesus Christus, sal ons vreugde, sal dit na vore kom. Soos ons in hom bly gedurende 2026, sal vrug na vore kom in ons lewe. Nie omdat ons dit deur eie krag bewerkstellig het nie, maar omdat ek en jy aan die wingerdstok Jesus Christus verbind is en in hom bly. Abiding in him doesn't only produce fruit, but it also produces joy. The very joy of Jesus Christ, full and overflowing as we abide in him. The world, when we look at the world, it offers happiness with happenings. Things happen, then we have happiness, then we are happy. Jesus offers joy that abides for eternity. It will always be there from the source of life, Jesus Christ. As we abide in him and let his joy overflow in the lives of those around us, multiplication automatically happens. That will automatically, because if we are connected to Jesus Christ, if we abide in him, if we spend time with him, our joy will overflow from that what we read from his word. And that will be multiplied in our lives and also in the lives of those around us. Our theme for 2026 is multiply. God builds his church. Multiplication has many facets. It's not just only one thing. By abiding in Jesus Christ, we multiply our spiritual walk. We multiply our witnessing of who he is in our life. We multiply our fellowship with brothers and sisters. We multiply our intimacy with Jesus Christ. And that's how we in ourselves walk in obedience to what he says to us. Jesus is not interested in that what we can do, but he is interested in what he can multiply in and through you and me. He is a God of multiplication. What gifts has he given you where you can grow, where you can multiply them? What talents has God gave you where you can nurture them, grow them, multiply them into the life of another person? Here at the end of 2025, and we're standing at the verge of 2026, where change is happening. What can we multiply
for this next year, for this next season. Ons lees in 2 Konings 4 van 'n man wat 20 garsbrode gebring het om 100 profete mee te voed. Die dienaar het nog vir Elisa gesê dat die 20 garsbrode veels te min is om al 100 profete te voed. Elisa beveel om dit uit te deel. Hoekom het Elisa vir hom beveel om dit uit te deel? Want Elisa se woorde was, want God het so gespreek. God het gesê, doen dit. So, moenie dat die fisiese kyk rondom ons nie. Ons kyk nie na dit wat ons fisiese oë sê nie. Wat sê die Here vir jou? Wat het hy vir jou gesê, wat jy dalk nog nie toegepas het nie? Dit moet jy toepas. Kom ons lees 2 Konings 4, vers 44. En hy sit dit hulle voor, en hulle het geëet, en oorgehou, volgens die woord van die Here. So he set it before them, and they ate and left some, in accordance with the word of God. So in ooreenstemming met die woord van God, dit wat die Here gespreek het, het Elisa die opdrag gegee, en vermeerdering het plaasgevind. Hier aan die einde van 2025, die begin van 2026, wat jy ook al in jou hart dra, wat jy ook al in jou hande het, gee dit in die hande van jou Skepper, en hy gaan vermeerdering bring. Die beginsel is ewig. Vermenigvuldiging vind plaas wanneer God, wanneer die Here, wanneer ons verlosser daarin is. Wanneer jy verbind is aan hom, sal jou lewe vermenigvuldig word in veel vrug en seën. There's always room for growth. We will never stagnate. We mustn't come to a place where we stagnate. We will always grow as long as we are on this earth. And multiplication and growth must always be present in our lives. How can I multiply that what God has given me? How can I multiply that what I can multiply in the life of another person? Multiplication is God's idea. True church growth begins in the heart. It begins within our heart, in teaching, in faith, and obedience, not just in numbers. That is where multiplication happens. As we end this year and start to focus on the coming year, 2026, let us abide in Him. Let us trust Him in multiplying our time, multiplying our intimacy with Him. Psalm 27 verse 8, when you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Ek wil dit in die Afrikaans ook lees. Van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Mag ons die Here se aangesig daagliks soek. Mag ons die geheimenisse van sy hart hoor, sodat hy die vermeerdering van wie hy is in my lewe, in jou lewe, in ons gemeente na vore mag bring. As we are attached to Jesus Christ, the vine, my multiplication comes forth. Geniet die tyd saam met familie en vriende, hierdie feesseisoen. Wees 'n getuienis in die lewe van diegene wat naby jou is. Mag die Here jou seën. May the Lord bless you. May the Lord keep you where we are drawing closer to the end of this year and nearly starts the beginning of 2026. Let us pray. Vader, dankie dat ons vanoggend kan weet dat as ons verbind is tot U, bring U die vermeerdering in ons lewe na vore.
Lord, I pray that where we are ending this year, we want to look back and say, thank you, Father. Thank you, Lord, for this year. That you have carried us, that you have been with us each step of the way. And Lord, as we look ahead to the year 2026, I pray that we will, Here, dat ons in afwagting op hierdie nuwe jaar sal na uitsien. Soos ek tereg gesê het, met sy eie uitdagings, met sy eie vreugdes, met sy eie onbekende. My gebed is, Here, dat ons elke geleentheid sal aangryp. That we will spend time with you, abiding in you, this year, coming year 2026, so that multiplication may come forth in our lives as we are attached to Jesus Christ, our Savior and our Lord. Mag jy en jou gesin 'n wonderlike tyd hê, mag julle veilig wees, en van my en Sonja 'n geseënde 2026. Seën vir jou. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the pierced hand. Wash me in your cleansing love. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the